Dobro jutro, veliki petak iz Turnića. Nalazimo se na jezeru, pecamo prvi put ove godine ribolov u neki trajanju 30 sati. Pozicijama smo ja i sin 9 i 10, Antolović na 11, brat je na 8, u biti cijeli red je ovdje, malo nam se zagužalo na jezeru. Hvala Bogu, neki tako. Pozicije su skoro sve pune, na ovoj strani, u biti na ovoj strani jesu sve pozicije pune, malo veći pritisak na vodu, idemo probati uhvatiti jednu ribu. Na jezeru je do 1.6. zabranjeno korištenje partikla, kukuruza i to sve dok nam se riba ne izmrijesti, nek ima mir sa jednom laganom, finom hranom, znači dozvoljeno samo bojler i pelet. Šta koristimo mi kad dođemo pecat, a partikla nema, a bacamo spoda. Evo ovdje se nalaze bojle iz domaće proizvodnje. Ovdje smo smrvili tu bojlu i ovdje nam je booster koji sami pravimo. Znači, sve što vidite ovdje je domaće. Vrlo jednostavno, ne može biti jednostavnije. Stavimo malo mrvljene bojle, ne previše zbog babuška, peletne koristim da me ne zeza bijela riba. Dodam šaku bojli. Malo zalijemo, evo, ko med je booster. Sa boosterom malo izmiješam. I onda ostavim jedno pola sata malo popiti taj booster, mekane malo bojle i onda to ide u vodu. Tako, znači nikad ne pravim prije, napravim uvijek prije nego što idem bacam, koliko bacam 3-4 komba. Hladno je, još uvijek, noći se onako, mislim hladno, znači biti lijepo vrijeme, ali ne treba puno hrane. Stvari vidjet ćemo kako ćemo, postepeno ćemo i povećavati hranu. Evo, i to izgleda ovako, kako kaže moj prijatelj Antolović, pačov. Eto ga. To je taj što je bio gore. Ali lijepa riba. Sa polagati. Aj, pušta ga da snimi puštanje. Gdje? Mira našlica. Nema da gasno radi. Dobar je. A to...
Više nožita. Joj. Ima tamo u ovim putima. E, ako to ne tu što će otvorene... Hajde, sad. Gledaj vam. Amurčić. Amurčić, Klenčić. Bravo, sina. Hajde sad. Daj. Evo. Sin zbog čedeša, bravo sine. Bravo. Pa gdje? Da, zbogati je 5. Da. I to je kilo, da? Aha. Hajde. Ode. Bravo. Evo patnje samurom. Jedan ima, samo 8. Aha, pa... Gleda, ista riba ko što sam ja imao malo prije. Mali cigo. Evo kako mali ispada. Ovako. Ode ostro. Bravo sine, odlično, ima me. Imam sliku. Ja. Visto, ništa ne izgleda. Sve. D5, vodi sluš. 4-2, bravo sam. I da može plivati u žari. Krafke su ti ruke nekad. Aha, evo, normalno stojim. Dobro. Pazi strane. Pliva, zna! Digni. Kako je lijepo. Pušta sine. Bravo sine. Znaš i gotovo. Ode gospodin. Bravo, Baja. Jovanka, jedna za tebe. Evo, ima ovo se snima. Anur. Anur. Topio. Sad.
Puštaj. A čumaran. Velika subota, lijepo krenula. Počeli smo intenzivnije loviti. Odlično. Velika subota nagrađuje. Šta kaže? Da! Mala beba, vidi mala beba, priča mala beba, kad je Bog. Ode. Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski san. Pusti me, kaže riba mala, ispunit ću ti jednu želju, provedi život koliko moj pravoj, sreći i veselju. Ajmo sada u vodu, ajmo u ribice. Oho, opa! Ovo je riba. Prekrasne vretence lovimo, prekrasne. Ljuska na ljusku, ne znaš ko ljepša ko je. Snimio sine cijelu. Nijedna ljuska ni sa jedne ni sa druge strane. Bravo Anta!